mun rang atanga INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule okas thah ni nung ber ania tun tumpo Myanmar news voin lama chanchin langsar zual kan thlir ho le anga ti chuan okas thah ni nung ber ani angin thuko chang toi te kan soitel bok don nia tanin tari region lama Pyu Saw Htee member an da tha tanin tari region tayet chong township huam chunga kanet tiri khua okas ni somthum ni zandar som le chan vevel khan Pyu Saw Htee pol member pahni u hlain win le athian pakhat chu tu ti hriat lovin an kap hluma midang pahni in hliam an tuar bok an ka hlum tak te hi sipain veng lalatana an ruat u nai muwa thui hroi te an nia ama u nai muwa po silai hliam tuarin damdoi ina en kol mek ni in an soi bok an silai thom hretu te chuan voisom thum li lai silai ri an hria ni oma chuwangin anin kap ton te po ni mai theya kanet tiri khua hian zantin mai silai puak ri hriat tur omzia ni in an soi bok an KNU zandar khat vela tang khan sipai motor pariat an lo thleng hala tukin var rual vela tang khan in tin an tapa chanchin kan la khom lai kha chuan mi som thum lai rin hlel thuwa an man phot ni in an soi tunhnai deuh khan kanet tiri khua hian sipai an lo lut to a thalai lam deuh man an lo nei nual to ni in an soya tun tumpo an kho thalai then kha chu man hlawin an tlan che hlomani min chian township lama chuan sipai in venglal hluyan that Mandalay region min chian township huam chunga te phiu khua an venglal hlui u cho music na chu okas ni somthum ni zandar kwa vel khan akut nung khir chungin sipai nan kap hlum ni in khomi te chuan khitit media hne na an soi u cho music na hi NLD hun la ya venglal na lo thok mipui nan du em ni in an soya sipai opna du lova venglala ni na atanga bang ngat ni in an soya ni tuntuma an tha ma hian voi khat an lo man to ni an soi nge Mandalay region tho Nobuchi township huam chunga miawadi khua apo nimin tlai da ruk chhovel khan tu ti hriat lo mi pahin sipai lal tuemo apa umya tong an ti chu ama chen na ina an lo kap hlum ve boka an soidan chuan ani po hi an khua sipai lamtang dalan na thok nianga yani engle khole mi pui lama po hian lamtang anin siam to a in da tha thei anin da tha hi ni ringot to mai ni hi nimin khan sipai ruang som pasari an char kan news puana khan ko kan laman boi thu azonin kan puanga ko kan le KNU lamin sipai thiza tan hriat chin an soite po kan puang zel boka ma se an soi ai hian an ka hlum hi an tam fe zok mai thayani an hriat chian chin an soya thile hliam tuaran omnual an rin thu an soi tel thin boka chuwangin nam sipai ten terrorist sipai an ka hlum mita an mu chian lo awanga an soi fak lo hi an omnual in rin om hle mai a chan chu nimin tlaya po khan sian state marlam muse township huam chunga sipai an am ne na lo thita ruang som pasari lai mai an char ni in a muna om te chuan an soyani engtika mi nge khoilaya anin do na thi nge ti a mutu te chuan an thremai thei bik silova ngai to na ti thui du khop mai sipai hi an sual na samai sia an mi man then khat thatin sipai uniform an lo hak tir te ni palangem ti te po ril ruwa lo lang ruma a chan chu heng sipai uniform ha ruang som pasari an charna atanga hlalo te a hian pan sain khopui veng number palina pa fa an tha tak te ruang po an mu ve thowani lelama chuan sipai ruang nge nia ngai thei ani ve bokang chu a chan chu helai vela hian terrorist sipai te le ko kan nam sipai MNDAA anti hote KIA nam sipai te an lo in kap na sa a sipai lal deuh tiamin sipai engemaw zatan thi anti namun kha ani voin lama po sian state mar lama anin kap chhun zom okas ni somthum pakhat tukin daria ta tang khan sian state mar lam tho mongku township nogu le manmo kho inkara MNDAA ko kan sipai tele terrorist sipai te anin kap chhun zom le a
anin kana kiang vela mi te chu ral tlanin hunan mangle hlom voina in do na po hian terrorist lam thian tam ni in an soya aza tero an soi thei mai lo sipai lam hian than tho bel zel ni in an soi boka sian state mar lama hian tunhnai chu KIA nam sipai te emo kokan nam sipai te emo an pahnih tang kope mote in terrorist te hi ni tin mai an kap deuh reng mai ni kokan lamin ni thum chunga an malak dan an soi tuna kan soi tak ang khan ni tin mai anin kap deuh renga kokan nam sipai MNDAA chuan okas ni somni le pariata tanga nimin okas ni som thum thleng ni thum chunga an malak dan tlang pui voin chomalam khan an soya KIA ne na sipayan ka ron changa omboka chutianga KIA ne na an ka ron tum le an ma ni chowa an ka tum tun ni thum chung khan terrorist sipai lam hi an sipai lalte po tiamin sipai tam takan thia an ral thuam te po an chu sakna sa hle ni in the Kokang News chona soi sipai lam ruang anin song bol hlei theilo rampalei lenga an pai tak mai mai po om teu thu an soya rifle le amu sangli le zanga lai telin silai chi rang le amu engemaw zat grenade bomb som paruk lai mai launcher le silai mu ana bek chenin smartphone le solar nen lam an man sak thu an soi bokani KNU malak na ve thung Karen National Union KNU nuai nam sipai KNLA Brigade 5 te po in Tunhnai okas thachunga an malak dan tlang puisoin okas thachung hian terrorist sipai za chuang an kap hlum ni in an soi Brigade 5 te hian terrorist sipai te an kap zingber kan ti thinang khan okas thachung mot hian voiza le somthum anin kap le mana chorwalin ni khata voili aya tlem lo anin kap zia angani an chin chia thei china terrorist sipai zale som pariat an thia an battalion commander telin sipai somruk le pariatin hliam an tuar bok ni in Brigade 5 munpui Mutro district lam chuan voin khan an soyani an ti tha thei khop mai an ni lama thi an omlova hliam tuar panga an om ni in an soi bok terrorist sipai te chuan civil mi te huan le lo lama ral thuam lian voiza le som ni an kap ni in an soi boka chotianga wang chuan civil mi te in ruk akanga civil mi pathumin vuak an tuar bok Brigade 5 omna terrorist lamin thona an en thli thlai hi voinga lai ani an ti boka hetiang zel hian nam sipai rang te hian ti thei zel se relo te ya minong hlana naw te hi chu an tlom ve mai ngei na rin ome KIA le KNLA nam sipai te hian an tho hlok thei khop mai KNU lamin an lak terrorist sipai kem pelet le turin sipai lamin an deal ni in an soi mak thei khop mai Myanmar politics in chingchivet hi riat thiam har tak chuni tuna kan soi tur po hi khovela om ngai lo Myanmar chanchin po thil om zen lo takani KNU nuai nam sipai KNLA Brigade 6 ten an lo lak sak sipai kem pahnih chu pelet le turin terrorist sipai lam hian an deal ti ania pakhat chu an pelet le ni nan soi nge a thil mak chanchina zia lu chi ni mai omani Karen state cha NC chi township khukhuwa tlanga om khaliki sipai kem kha KNLA Brigade 6 noya battalion som pasari na sipai ten okas ni som ni le paruk khan silai met puak mi lovin an vala a hei hi kan news masalama khan kan soi to ni chutiang deuh chuan check sipai ke man ti po okas ni som ni le pakhat khan terrorist sipai ten an tlan chiat san to a KNLA battalion som pariat na ten an valua boka heng sipai kem pani te hi karen ni le terrorist council in kara in rem na an lo nei zulzuin an dil le ni in voin khan an soi KNU lamin an soi dan chuan heng sipai kem pani zinga pakhat kalikhi kem zok hi chu terrorist te hna an pele a pakhat dang hi chu pek tur nge pek lo tur an langai tu me kani ome tho rim na silai le thisen chuak lova an walak mai kha ani hloma an uidana nep deuh te poni ma na thorim na hatel lo hi chuan engma hian hlutna nei lo thin reng ani heng sipai kem te hi NCA ming sign ma
sang ni le som pangalama tang khan terrorist sipai ten ke matana an lo man to ani a KNU laminan soizel dan chuan kaliki kem phei hi chu a che vela khosa an omlova an pelet le mai ani oma amun mavel hi au ui om vak lo te poni mai thei transe lama sipain mi pakuan man CDM tranpui tu tenan soidan chuan okas ni somthum pakhat voin khan transe tam chipa sipai za zetin civil mi pakua lo hren lailo katan an man ni inan soya hei hi tukin dariat le minute somli panga vela na phet chi khuwa atanga tlak lama an mu ania tu tingen man ti an thei mai lova chhun lama kha chuan tu ma tlan lo tur an hril nu in na phet chi police station ma a an thu tir tareng ni in an soi tunhnai chu tan se tam chi phuam chung hi an boi thei ve hle ni hi makui region pau tam chi pa in le lo tlan chiat san an om le makui region pau tam chi chim lama won chung khuwa chu voin chhun lai vel khan terrorist sipai ten dim lo tak main ral thuam lian te po mangin an kap le a amangan thak du don hle ni hetianga sipai nan khuwa an ka tak chiama wangin theile theilovin atara zurin khuan chua san ta chuk chuk maya an lainat om khop mai nimin okas ni somthum khan pau tam chip huam chung ding queen khodaya terrorist sipai motor an lo bom to a voina sipai te hian area clearance anin tineya mian pong ka ta vak mai ni in khomi te chon media te hna an soyani terrorist sipai ten an khopuya tan puina pe kan khap Rakhine State an township huam chunga dalet chong lama mi te hna COVID-19 na wanga harsat na tuar te tan puina charity group pakhatin in zan hi vel ta na sematum chu sipai lamin phalna engma an lalo ti in an khap tatlat ni in an ho tu pa chuan RFA hna asoi dalet chong lama hian chin mi te an tama chung zinga mi harsa zual tan puyan tuma khamaya zathum somsari le pathum na sipai ten an lo oi lo bur mai ani chu chutianga phalna in nei lo an ti ta ka wang chuan an khopuya administrative director nena phalna leka anan the lut le a ma se voin okas ni somthum pakhat thleng hian leka an la dong lo ni in an soibok Rakhine lama hian okas thlatir lampo khan UNO CHA le ICRC lamin humanitarian aid pe kan tumpo minong hlana sipai council southern command office lamin an lo phal lo to ani anti mak thei khop mai ral tlan nuai sari zet omna le ma niram chua san tu te tiamin Myanmar me puite harsat na sut kian nan humanitarian aid $1 million somnga zet US chuan a sik chuak le ta ni in Myanmar US embassy official Facebook page a tar lanani US nge anti tha thei hle mai heng sum le pai te hi abi kin ral tlan te chom dol na na man ani tur thuan soya an eile in le om mun ni tina an mamo hrisel na lam ti ang chi po a huam vek tura nga yang US hian Myanmar ram chunga covid do na turatan $1 million som ni zet alo peto bokani Myanmar ram chung din mun tlang pui sipain thu nei nan pong lak February thla atanga August thla ni somthum thlasari chunga an din mun tlang pui AAPP laminan chin chia danan soi hi kanan tar lang lenga chumi ma in thlasari chunga thil thleng ni tin kan puanga August thla kan mangzo ta a ram chunga thil thleng lung chiat thlak zual deuh Tunhnai a thleng te hetiang hian han soi non thuakila March thla khan criminal case zanga le pangana manga anman tongchi khopuya kumiutan anti chu tan ina atan na lama covid akaya damdoi ina an enkol mek lain okas ni somni le pakwa nimin pia khana borala Kachin State Wainmo Township huam chunga madein khodaya khalaya somnga le pariat na sipai te chuan ulungban khozung anti madein khomi chu okas ni somni le pasari khan leile ta tanga alo holam an kap hlum boka Second region huam chung tan se tam chi pa ka pong chia khwa a okas ni somni le paruk jing lamdar thum khan sipayan luta khomi puite chu an kap zui ta zel maya
okas ni somni le pasari khan chu tianga tlan phai le le thlama chaw lo in nang fak mek unau pahnih te chu sipayan mu thu tawanga tlan chhia in sipai nan kap zuya a u mi pa zok chu apuma kap fu in a boral ngala anaw me chia zok chuan akuta hliam tuar bok tin sipai te chuan an mi man mi panga te chu thatin an kho thlan muala an lo kap hlum le tavik maya khomi te nan ruang hi thlan muala an va mu ni in an soi mani okas ni somni le pakua khan sian state mar lama indo na a terrorist sipai ten ral thuam lian an mana an du hoi zong zonga an ka awangin nam ha khuwa in pakhat an kap ka nga chung ko pakhat atangin member pali an chung ko zawa yanani ai hi an thita vek bok khang kanan soitak te kha dalan le Pyu Saw Htee in thah ti vel bompu ka thi ti vel ni lo indo na le sipai kutura Tunhnai chanchin lung chiat thak zual kanan soi thei ani maya ti chuan AAPP laminan chin chia dan chuan nimin okas ni som thum thleng khan sipai kutura civil mi nun na chan hi mi sangkhat le som thum le pariat an omto ti ani an riat chian thei chin chau ani awangin thizat dik tak hi hei a hian an tam hle thei an ti boka mian man to zong zong hi sang sari zaruk le somruk an tling to boka chung zinga sang ruk le som thum le pathum te chu hren be mek ni in chung an hren be zinga zahni som nga le pakua te chu an chung thu rel fel saka tan ina khung fel to an nei an chung thuan rel fel to te zinga hian kum som pariat nuai lam mi pahni telin mi somni le paruk chu thiturati an ni boka ti chuan arrest warrant an chu awanga man hlawatlan an laman lo hi mi sangkhat le zakwa le somret le pali an hming list ang chuan an oma an mani tel lova an chung thuan rel sak hi mi za le som pariat an om boka chung zinga mi som thum le pakua te chu thitura an chung thurel sakte an ni ti chuan thitura an ti zong zong hi mi som ruk le panga an tling to ti na ni AAPP hian chanchin dik taka kan riat theinan min tho puiru an tia an riat hlei thei lo local chanchin rang rang an hne na hril thin turin an ngen boka AAPP mail an Facebook page le Twitter lama contact thei reng an ni thu an soi bok voin okas thlani nung bera po hian ram chung mun rang ranga demonstration an nei le hloma chin mi te om tam na kalimiu khopuya po ani zanni le panga na atan demonstration an nei vele ni ole tun tumata na Myanmar news kanan ti chuat thei chu khati zong kha ania clear tu ten kan news update ang atop thlengamin lo clear sak thina wangin in chunga kan loma in za in himdam taka thathar in chuan kai theu theinan du sakna kan hla na chu kan lo me